yes reka nongeye mbifurize umugoroba mwiza umugoroba w'umugisha by'umwihariko turi ku itariki 10 z'ukwa mbere 2026 ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye nizere ko muri tayari nyamuneka kuko tugiye kwa dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye muraza kwenyemera mbabwire yuko ubu tuvugana perezida Tshisekedi nyamuneka yamaze kuburira mu ministeri mu ngabo by'umwihariko ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ababwira yuko isa ku isa nabo ibi kugera ku bajenerali by'umwihariko bari kugenda batabwa mu mvuto nabo biri bubagireho turaza kuba tubikomoza tubiva imuzi n'imuzingo murabizi ko mu masaha ya kane twababwiraga ikijyanye n'ibiri kuba za Bibogobogo ikaba ari mondura cyangwa se abasirikare benshi urujya n'uruza rw'abasirikare benshi b'abarundi bari kugenda bagaragara ubu tuvugana rero namaze kwakira amakuru yemeza ko ubu tuvugana isaha ku isaha yamuneka imirwano ishobora kuba ica ibintu kuko impande zombi zamaze kuba zitegura turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi n'imuzingo ariko kandi turaza kubabwira yuko nyamuneka mu bice by'umujyi wa Uvira ibintu byamaze gukomera byamaze kuba ibindi urugamba rwamaze kuba rufata indi ntera hagati y'umutwe wa 23 ndetse na FARDC aho ni mu bice bya za Kalamaboy Benge Songo ndetse na za Kibindura turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze ariko kandi turaza kubabwira yuko icyo ba mu Burundi kuba turi umupaka w'u Rwanda kubera abasirikare benshi ba FDN bamaze kuba bahoherezwa turaza kubikomozo tubive imuzi n'imuzingo turaza kugaruka gato ku kijyanye n'amakuru arimo aturuka Igoma hari amakuru menshi ariko aturuka arebana n'umutekano politike na diplomasi nyamuneka inama zikomeje gukorwa ni inama zigamije zigaruka ku bimeze bite turaza kubyinjiramo turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze kuko muraza kunyemera dusimbukire by'umwihariko muri teritwari ya Rubero hari amakuru turi bwinjiremo muri teritwari ya Rubero nyamuneka ibintu bikomeje gukara kuko ubu tuvugana amakuru namaze kwakira nuko rwose mu bice bya Rubero nyamuneka icyitwa urugamba rwamaze kuba by'umwihariko rwindura isura hitwa Mombasa ndetse na Limbongo byose tugiye kuba tubikomozo turaza kugaruka ku nama zikomeje gukorwa Kinshasa tubapudetinge tubabwira uko situation ihagaze turaza kuba dukomoza kuri ishani bigiye bitandukanye mube tayari kugira ngo tuze kubyinjiranamo turaza by'umwihariko rero kugaruka kuri report ya Gisasi na Magero hiturutse mu kanya gato muri teritwari ya Rucura hitwa Tongo muri groupe Matongo urugamba rwamaze kuba rufata indi ntera ariko kandi nanone ku rundi ruhande mu gihe MRDP twirwaneho yari iherutse gusura itangazo itariki 8 z'ukwa mbere ishinza ingabo z'u Burundi kohereza abasirikare mu duce twa Bibogobogo ahitwa za Poezero umutwe rero wagaragaje ko izo ngabo zishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga cyane binyuze mu kubabuza amahoro n'ubwisanzure mu bikorwa byabo bya buri munsi birimo n'ubucuruzi bw'amasoko kugeza ubu rero ariko igisirikare cy'u Burundi ntikiragira icyo kitangaza kuri aya makuru mu gihe hategerejwe ibisobanuro byeruye biva ku ruhande rwa leta birebana n'imyitwarire y'ingabo z'amahanga muri kariya gace kamaze igihe karimo umutekano by'umwihariko wujuje ibyangombwa birumvikana ko ibintu bikomeje kugenda biba ibindi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero impaka zikaze hagati ya Muhindo na Rodriguez zateje umwuka mubi mu muryango w'abandande ni amakuru nayo yatugezeho turavuga tuti turaza kubagezaho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umwuka mubi ukomeje kwiyongera mu ruhando rw'abanyapolitike n'abanyamakuru bakomoka mu muryango w'abandande nyuma y'impaka zikaze hagati ya Rodriguez Katsuva umunyamakuru na Muhindo Nzanga wahoze ari minisitiri w'uburezi akaba n'umwe bashinze umutwe wa Wazalendo ubutumwa rero butandukanye yashyize ku rubuga rwa X ku mbuga nkoranyambaga Rodriguez Kavutso yashinjije Nzanga imyitwarire igayitse ayita uburyarya n'inyungu z'igihe gito ndetse anavuga ko yakoresheje nabi
amafaranga agamije ibikorwa by'umutekano bya Wazalendo. Kavutsa rero uvuga ko ibimenyetso bifatika birimo amajwi n'ubutumwa byerekeye ku mikoranire hagati ya Nzanga n'umutwe wa Wazalendo n'intwaro wa AFC M23 n'uwitwaje intwaro wa AFC M23 agamije nk'uko bivugwa kurengera inyungu ze z'ubukungu mu mujyi wa Goma hagenzurwa na AFC M23. Uyu munyamakuru rero yanavuze yuko azajya ashyira ahagaragara ibimenyetso mu minsi 4 iri imbere iyo byose yise imyitwarire itari myiza y'uwahoze ari minisitiri. Muri ibyo birego rero Kavutsu anavuga ko Nzanga yagize uruhare mu iyicwa ry'umunyamakuru Manuel Paluku. Ikirego gikomeje guteza impaka impungenge mu bakurikirana politike y'akarere. Kavutsa rero asobanura ko iyi mvugo ikakaye ari igisubizo ku byo yita gukwirakwizwa ry'ibinyoma cyatangajwe na Nzanga agamije kumuhabika mu ruhame, avuga ati ndi buvuge ukuri gusa nzagukurikirana n'ibimenyetso. Nubwo ibi birego bikiri mu magambo ataremezwa n'inzego zibishinzwe, ingaruka zabyo rero mu bya politike n'umutekano zishobora kuba ahanini byaba byemejwe, bikaba byongera ku mwuka mubi rero wa politiki umaze igihe urimo ikibazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho usanga hakomeje intambara hagati y'ingabo za leta AFC M23 ndetse n'imikino y'inyungu z'ubukungu bw'ubutegetsi. Abasesenguzi rero bagaragaza ko iyi ntambara y'amagambo ishobora kurushaho gusenya icyizere mu muryango w'abandani ndetse no kongera urujijo mu rugamba rwo gushaka amahoro arambye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi hari hitegerejwe ibisobanuro by'impande zose birebwa n'izi mpaka. Ni icyemezo cy'inzego z'ubutabera. Amaso y'isi akomeje kurebera hafi uko iki kibazo kizakemuka ndetse n'ingaruka kizagira ku mutekano, politiki n'ubumwiriro bw'abaturage uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndumva bitoroshye, ibintu bikomeje gukara. Iyicwa ry'umwarimu wa kaminuza rikomeje kuvugisha benshi, nayo ni amakuru yangezeho. Urupfu nyuma y'urupfu rubabaje rw'umwarimu Matayo, abandi wigishaga muri kaminuza ya Kinshasa Unikini, wishwe n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro bamusanze iwe mu rugo mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane tariki 8 z'ukwa mbere 2026 muri komine ya Lemba. Ishirahamwe ry'abarimu ba kaminuza ya Kinshasa Pukini ryatangaje ko ryahise rihagarika by'agateganyo ibikorwa byaryo byose. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Pukini ryavuze ko ryashenguwe bikomeye n'iriyicwa ryiswe ry'ubugwari ry'ubunyamaswa, bityo bigatangaza ko hateganyijwe inama rusange idasanzwe kuri wa gatanu tariki 9, ikaba yarabereye ku cyicaro cyaryo, bagaragaza ibikorwa byose by'iri shyirahamwe byahagaritswe. Itangazo rigira riti Pukini babajwe bikomeye n'iyicwa ry'umwarimu, kubera iyo mpamvu hateganyijwe inama rusange idasanzwe igihe hategerejwe imyanzuro izayivamo n'ibikorwa byose by'ishyirahamwe birahagaritswe. Ku rundi ruhande kandi ndabona rwose bagaragaza ko basuye urugo rw'umuryango we wa Nyakizi Bwanabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'umwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu
mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke, bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu
mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake aho kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane,
by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na